Knjige. Books. Proza I poezija. Prose and poetry. Dobrodošli na književni podcast Hrvatske knjižnice za slijepe. Dobar dan slušatelji podcasta, evo s nama je danas u gostima autor Zoran Bručić. Dobar dan. Pa evo ja ću sada prvo pročitati biografiju vašu, znam da je to neugodno ovak sa strane slušati, ali jednostavno tak ćemo početi. Da oni koji još nisu čitali vaše knjige da svakako posude. I mislim da uopće nekakav dojam o vama kao zaista jednom ovako više renesansnom čovjeku Kako je to lijepo čuti. nešto saznamo. Ovako, dakle, Zoran Bručić je rođen 25.6.1957. godine u Zagrebu. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, klasičnu gimnaziju, te je 1979. godine na Pedagoškoj akademiji diplomirao za nastavnika glazbe. A 1988. godine na Fakultetu političkih znanosti diplomirao je novinarstvo. Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu magistrirao je 2008. godine, a 2012. godine doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zadru. I to bi već sad bilo dosta za jednu biografiju, ali ovdje ide dalje. Ovako, od 1976. do 1991. profesionalno se bavio glazbom kao producent, tonski režiser, menadžer u kulturi, glazbenik i kompozitor. Od 1994. godine radi kao likovni promotor u vlastitoj tvrtki Capital Festival. Je se tak čita? Capital Festival, ali možete i internacionalno čitati. Prema tome i to je dobro. Prvoj aukcijskoj kući u Hrvatskoj. Kroz život mnogo putuje, poznajući zemlje, ljude i običaje. Napisao je 3 romana, Divljač, Diploma za smrt, koji su izdani u više izdanja, i najnoviji 25 godina poslije Diploma za smrt. Prema romanu Diploma za smrt snimljen je i cjelovečernji igrani film i TV serija, to su, ja mislim, bili Šovagović i Zidarić. Tako je. Da. Kad su bili mladi. Da. Za koje je scenarij napisao zajedno s redateljem Živoradom Tomićem, koji je bio i redatelj tog projekta. Osim ta 3 romana, napisao je preko 10 aukcijskih knjiga i priredio mnoštvo likovnih izložbenih kataloga. Na području glazbenog djelovanja treba istaknuti da je u razdoblju od 1976. do 1991. aktivno nastupao kao instrumentalist, te imao vlastitu profesionalnu ekipu koja se bavila ozvučavanjem i rasvjetom, te u tom razdoblju realizirao preko 2000 koncerata i ostalih srodnih programa. Kao producent surađivao je sa njemačkom rock grupom Eclipse of the Sun, s kojom je realizirao jedan album u okviru kompanije CBS. Kao skladatelj Zoran Bručić skladao je glazbu za 2 kazališne predstave, i to Zoološka priča i Ja sam na sceni, a ti, i to 1982. godine u Zagrebu. Kao suskladatelj realizirao je glazbu za film i seriju Diploma za smrt, zajedno sa Željkom Milošem, te su za predmetnu filmsku glazbu dobili nagradu Fender Award za 2015. godinu. Aktivno sudjeluje kao kompozitor u studijskom projektu New Europe Orchestra, do sada izdana 3 glazbena CD-a, član je više umjetničkih organizacija i asocijacija, živi i radi u Zagrebu. Jedva sam pročitala koliko toga je bilo. Pa evo, zadnji puta ste bili gost u Hrvatskoj knjižnici za slijepe, ja mislim prije jedno 4 godine, kada smo snimili nastavak Diplome za smrt. Tako je, to je bilo 2017. kada je izašao ovaj zadnji roman Diploma za smrt 25 godina poslije. Tad sam zadnji put tu bio što se tiče nekakvog razgovora, inače sam stalno u ovoj knjižnici dolazio po knjige već desetljećima.
Da, jer vi imate i perspektivu korisnika, perspektivu autora. Pa više bi volio da nemam perspektivu korisnika, ali kad je već tako, onda sam sretan što sam član te knjižnice, jer to mi je dio života. Da, i mi smo sretni da vas imamo. Super. Ovoga. Pa evo, naši slušatelji mogu posuditi, ako već nisu, ili ponoviti vaše naslove. Divljač, koja je snimljena ovdje 1989. i pročitala ga je taj roman Ljubica Jović. Onda Diploma za smrt iz 1990. koju je pročitala Marija Kon. I 25 godina poslije Diploma za smrt, koja je snimljena 2018. i Ivan Kojundžić je bio spiker. Tako je. I sad, mislim, još ću ja sa tim knjižničarskim dijelom završiti. Vaše knjige jako vole naši korisnici i zapravo počne se širiti glas, tako obično to funkcionira, jedan korisnik kaže drugome i to tako krene. Pa to mi je drago čut, ali knjige su pisane za slušatelje, odnosno čitatelje, tako da vjerujem da im su te priče zgodne. Da, jer dosta je posudbe, mislim sad to glupo je govoriti o točnim brojevima, malo sam prije emisije to zbrajala nešto, pa oko 250 puta je posuđena Diploma za smrt, Divljač nešto malo manje, a nastavak Diplome za smrt isto tu negdje, s tim da je to kasnije došlo, pa... Da. Tako da su to jako veliki brojevi. To ne znam, ali drago mi je da se slušateljima sviđa. Da. Pa evo, mislim, mene zanima i ovaj vaš stvaralački dio, ono što se odmah primijeti kad čitatelj uzme vašu knjigu u ruke, to je da vrlo jasno pišete, imate jako dobar ritam koji onda čitatelja lagano i sigurno uvlači u priču. Nema se dojam da čitatelj baulja. Pa gledajte, može se pisati da se napišu stotine i stotine stranica koje su dosadne, opisne i tako dalje. Ako govorimo o ovoj vrsti književnosti gdje je u središtu priča i gdje neko želi se na neki način, i ako uspije naravno, uživiti u neku priču, ako zavoli likove, onda je to, onda je to uspjeh i slušatelja, odnosno čitatelja i nas koji pišemo. Pa onda se može više slojno gledati, da li samo gleda priču ili još gleda šta sve taj tekst daje osim same priče u kojem se recimo bilježi vrijeme, odnosi među ljudima, grad ili mjesto gdje se stvari događaju i tako dalje, pa onda to može se i više slojno promatrati. Da, zapravo mene kad sam nedavno išla čitati opet Diplomu za smrt, me iznenadilo to, mislim, bili ste tad zaista mladi autor u početku. I za vas je bio jedan roman, a mislim, jako ste vješto pisali, svaka rečenica je bila tu sa razlogom i onda ne znam uopće gdje ste uspjeli tako dobro izbrusiti svoj stil, ili je već to jednostavno došlo vama prirodno na neki način? Gledajte, ja sam u umjetnosti od početka života, tako da sam imao neki odnos, a i knjiga mi je bila od rane mladosti u blizini mene. Roditelji su mi bili profesori, mama mi je bila profesorica hrvatskog jezika i književnosti i ona me tjerala u doba dok sam bio klinac da moram čitati, pratiti lektiru i to, mada ta lektira kad nije bila za uzrast ovoga koji se tjeralo da se pročita. I tak malo po malo sam došao do toga da mi je knjiga postala svakodnevnica pa sve do danas. Kada sam 1977. postao član Saveza slijepih, a mogao sam zapravo i ranije, samo nisam još sve to znao, od onda u ovoj knjižnici nalazim dio svog života. Jer to koliko mi znače te knjige, ja to ne mogu opisati. Jer prvo štedim ovaj ostatka vida koji imam, da ne moram sam čitati pomoću povećala jer se umorim za 5 minuta i onda to ne liči ni na šta, ne moram tražiti druge da mi čitaju,
a sad se fond već jako poboljšao, tako da živim 10 života, ne mogu pročitati ni desetinu ovog što je snimljeno. Ne. A mislim, jel preferirate krimiće? Preferiram sve. Krimiće volim naravno, i svjetsku književnost i pratim koliko toliko i naše. Čitam i publicistiku, pratim što se događa u svijetu i kod nas, pa kad naletim na nešto što bi me zanimalo, pokušam doći do toga da to pročitam, vidim. Malo tu pomaže i internet, čisto za informaciju, ali najljepše je kad se sve to makne i kad se uključi reproduktor i kad knjiga ide, i ako ti vidiš nakon nekoliko strana da je to tvoje štivo, onda ti više nitko ne treba. Da, to je točno. Da, nekim se naravno korisnicima treba im neko vrijeme da se naviknu na to iskustvo slušanja knjige. To sam se jako dobro navikao. Mislim, ako imate dovoljno vremena, što ja nikad nemam, onda je to lijepo. A ovako, kad god mogu, palim si reproduktore, imam po sobama, i slušam. Naravno, zaspim svaku večer uz knjigu, pa onda vraćam drugi dan. Do onda dokle se sjećam, i tako već godinama. Ne? I to mi je teško uopće ljudima objasniti, jer ljudi koji nemaju dodira sa audioknjižnicom, zapravo oni ne znaju, njima je to kao zgodno čut. Ajde, neki koriste koji čitaju, osim što čitaju normalnu knjigu kad je drže u ruci, neki su navikli već na internet čitanje ili imaju Kindle, pa na tabletu čitaju i tako dalje. Dobro, to su već nekako američki običaji, jer oni su jako poradili na tome, a tu kod nas je i tako premalen broj ljudi u Hrvatskoj koji čita, tako da to je točno. Imamo, koliko znam, 100.000 ljudi koji pročitaju knjigu jednu u godini, a ja bi to jako smanjio na znatno manji broj pravih čitača. Mislim, kako vrijeme odmiče, tako je to loše, sve lošije i lošije, a za to je krivo obrazovanje. Ministarstvo kulture se nešto trudi, ali to bi trebalo puno jače i žešće napraviti, samo da se ugledaju u neke države na zapadu i vidjeli bi da bi se to moglo popraviti. Da, samo opet od jedne kolegice, profesor, to mi je ona pričala, profesor u gimnaziji, i mi je stalno govorio da se čovjeka ne može natjerati na dvije stvari u životu, a to je čitaj i voli. Pa, ne znam, možda ima čovjek pravo, ali nek probaju svi, pa će vidjeti da možda nađu se i u jednom i u drugom. Da, mislim, i mi ko knjižničari moramo nastojati u tome da ljude, pa na neki način i nastojimo u tome da recimo nekome ko voli samo ljubiće, tu i tamo podmetnemo nešto. Pa tako i treba, da. Dobro, ja sebe ne stavljam u neki prosjek, jer sam čovjek koji stalno čita, ali na primjer s kolegama s kojima se družim, neki isključivo su na znanstvenoj literaturi, neki su na publicistici, neki samo prate kolumne i dobre pisce po novinama i internetu, pa tako, zavisi od ukusa, svaki ima nešto što želi i voli, pa bolje da ima i to nego ništa, a ovi koji ne vole ništa ili uopće ne znaju da to sve to postoji, njih je nažalost najviše. Da, s tim je naravno i stopa pismenosti, odnosno te nepismenosti povezana i svašta drugo. To kod nas se gotovo da se razvija u tom pravcu, a ne da se ide napred. Ne ide se napred, ko priča laže. Da, mislim i zbog tehnologije sada smo svi ovako malo osiromašili jezično. Mislim, ne isključujem ni sebe iz toga. Naravno, gledajte, vi imate modele obrazovanja u Aziji i u Americi koji proizvode fah idiote, odnosno mogu napraviti izvrsnog inženjera ili što već, koji samo zna to i njega dovedu do savršenstva, a on nema apsolutno pojma o ničem drugom. S druge strane, mi imamo ovaj austro-ugarski princip koji polako
odumire, ali smo mi pametni, znamo o svemu sve i kad pročitate 24 sata ujutro kod da ste enciklopediju pročitali o svemu sve znate, a naročito složiti nogometnu reprezentaciju. Ne? Da. Tu smo svi selektori. Da, jako ste, vi dobro skenirate društvo i to se vidi i u romanima vašim. Zapravo napipavate taj najbolniji živac, baš i šijatiku s društvom možete napipati i recimo u romanu Diploma za smrt, mislim da ta scena niti nije u filmu, a na početku romana je kada glavni lik 2 godine nakon diplome ne može još naći posao i onda se hvata bilo kakvih poslića i prodaje studentski list na ondašnjem trgu Republike, pa izvikuje kao naslove iz tog broja studentskog lista koje su zapravo tvrdnje i činjenice o društvu u kojem živimo. Tako je, dobro ste to skenirali vi sada, jer tak se treba čitati roman. Nije samo priča, nego i dijalozi i opisne neke stvari pokazuju sliku vremena. Tako imate ono iz 89. kad je izašao taj prvi roman Diploma za smrt, a ovaj iz 2017. imate samo nastavak na to, samo što se okolnosti promijenile. Ušli smo u rani kapitalizam i sve što tu nosi i to vam je u toj knjizi dosta dobro opisano. A naravno da se to sve metnulo u zagrebački ambijent, tako da je to i slika Zagreba, mada se može čitati bilo gdje i u Japanu i u Njemačkoj i u Australiji. To jer takva priča svuda postoji. Ne? Samo ipak je smještena u naš ambijent jer taj ambijent ja poznam. O drugom mogu pričati da sam gledao neki film ili čitao neku knjigu o tome, a budući da sam stalno na ulici i stalno u nekom poslu cijeli život, onda je tako došlo i do toga da valja to znam prenijeti na neki način. Da, to je i bilo je to jedno od pitanja čitateljice koja je pitala gdje crpite inspiraciju za živopisne likove i situacije koje su vrlo specifične. Samo joj recite da izađe van, nek sjedne u prvi kafić, nek načuli uši i počet će se i njoj vrtiti nekakav film i nekakva priča. I nek se druži sa ljudima i svašta će čuti i može početi slagati. A ako ima maštu, a maštu može i razviti, ako i nije o tome razmišljao, sam nek čita knjige, pa će razne ideje past na pamet. Da, jel imate vi neku, kako bi Amerikanci, rekli, neku streetwise, imate tu psihologiju ulice u sebi? Imam, to me ispasilo. Da. Zato kako sam se rodio sa visokom kratkovidnošću, to se tada mjerilo oko -21, valjda kad sam bio klinac sam stavljao igračke pred nos, ne? I onda su roditelji to primijetili i dok se nije vizus točno izmjerio i prve naočale dok nisam dobio i počeo rasti, ja sam već do 7. godine su me roditelji bacili na ulicu među klince i taj dodir sa životom koji je rano došao, ne toliko u vrtiću nego baš na ulici, dvorištu i tako dalje, to mi je dalo nekakvu čvrstinu za kasnije. To definitivno danas mogu tvrditi, tada ja nisam pojma imao naravno o tome da je to tako, ali to je bio nekako nukleus takve vrste života da se mogu uhvatiti u koštac sa svime bez obzira na neviđenje. Da, to mi recimo ovdje koji radimo u Hrvatskoj knjižnici za slijepe, to često primjećujemo da djeca koje su roditelji držali pod staklenim zvonom onda odrastu u ljude koji su poprilično ovisni o drugima, o tuđoj pomoći i zapravo nemaju nisu aktivno ne sudjeluju ni u stvarnosti. Pa zato treba educirati roditelje što prije i to osim da se stavi na školovanje i uključi u tehnologiju koja može sad fenomenalno pomoći i klincima i odraslima, samo su ljudi ljeni pa im se ne da vježbati ili se boje. Ja mogu reći da nemam vremena, ja se ne bojim, ali nemam vremena da bih vježbao kao neki ljudi tu u savezu
koji sam vidio su nevjerojatni kako barataju informatičkom opremom, ali oni su se odredili na to. I bolji su od mnogih koji su videći, kojima je sve pred nosom, a barataju i nabiju brzinu da ja to ni ne čujem šta se uopće događa. Da. Fascinantni su. Da, to i moje mlade kolegice tu koje su i slijepe osobe, to ja ne mogu vjerovati uopće. Ja sam se educirao do onog koliko mi je potrebno da se sam mogu služiti koliko toliko. Naravno da tražim pomoć od ostalih, da ne gubim vrijeme jednostavno. To mi je, sve se može, ali vrijeme mi izmiče ovako i onako u životu, pa neću da ga gubim na stvari, da imam manje godina bih, ali ovako sad si biram što činiti u danu. Da, pa mislim imate nevjerojatno puno kolosijeka u vašoj karijeri i puno interesa. Da, je, to je istina. I vjerojatno, mislim, koliko vam to oduzima vremena, toliko, vjerujem, jedno hrani drugo. Vjerojatno glazba vam hrani pisanje glazbu i ovo sve drugo. Je, to je točno, samo treba i životne okolnosti u to uključiti, jer od svega toga ne možete u ovoj našoj zajednici živjeti. Da. Morate složiti nekakvu kombinaciju, a ja kak sam u kulturi, sad su najgori dani u životu što se tiče toga, jer kao mlad bilo je idealno vrijeme 80. Kada se stvarno moglo živjeti od toga, bar ono što sam ja radio. Ne? 90. bih isključio ratno doba, a nakon toga sam uzeo ovaj likovni promotorski posao. To je bilo dobro do 2008. Kada je 2008. došla kriza, ona je to poharala potpuno, a kod nas se ni malo to nije oporavilo. Govorim o realnom sektoru, dakle o nama privatnicima koji radimo, naravno ljudi koji su na plaći u državnim institucijama, oni ne moraju o tome brinuti, ali nama nije lako, zato jer tržište se raspalo, više ga nema. Govorimo o hrvatskom tržištu. Ove druge zemlje s Balkana ne bi ni o njima ni govorio, a od zapada smo vrlo daleko. Da, mislim, mada vjerujem da je uopće sad, pogotovo u zadnje 2 godine, kriza je u cijelom svijetu nastupila. Naravno, COVID je razorio ne samo kulturu, nego je razorio i show biznis koji je nosio ozbiljne novce u nekim državama. Jednostavno ništa se nije moglo odvijati i to je dovelo do priličnog kraha toga i to je, evo, za 2 godine to palo zbilja na YouTube i ostale razne internetske sadržaje. Međutim, evo sad se počelo oporavljati, pa evo pogledajte koliko je toga najavljeno samo u glazbi u Zagrebu. Vi imate ljeto ispunjeno ko nikada, mislim. Svaki dan se ori od nekuda. Da, to je. Po trgovima, stadionima, dvoranama i tako dalje, što je dobro za mlade ljude, sigurno. Mislim, ljudi su gladni svega. Jesu, ali neće to biti jednostavno povratak na to, jer se promijenilo u glavama svašta. Drugo, došla je sada nova kriza uzrokovana Ukrajinom, tako da ne znam kako će se razvijati, samo se stvari brzo odvijaju, pa ćemo vidjeti šta će biti. Da. Nisam optimističan što se tiče ove pisane kulture, što se tiče književnosti i tako dalje, jer jednostavno znam da obrazovanje ne pruža mogućnosti i mlađima da se upuste u to. Mislim da je to malo zanemareno, da bi škole morale malo više činiti, jer će ostati na tome da stvarno jako mali krug ljudi bude čitao. Ako uzmemo to za primjer, možemo o svakom rodu umjetnosti razgovarati, nije problem. Da, a opet s druge strane mi se čini kao da postoji poplava nekakve ispovjedne književnosti. Pa, postoji, sigurno. Da su dosta svi nekako pozvani otvoriti svoje rane i pisati o tome. Pa gledajte, papir sve podnese. Da. I možete pisati do besvijesti, samo je pitanje ko će to čitati i kada i kako ćete izreklamirati to. Ja sam ovu zadnju knjigu sam izdao, ne zato što mi neko ne bi izdao na osnovu onog prije našog izdavača, ali ja mislim da bi se strašno posvadio sa nekim izdavačem, jer jednostavno pisci toliko malo novaca dobiju, jer izdavači moraju održati svoje tvrtke, svoje zaposlenike i tako dalje, a oni
zarađuju na, ne znam, kuharicama, na horoskopima i književnike koje objavljuju daju im takve minimalne honorare da bi bilo bolje da im badava ovi to predaju zato jer je to omalovažavajuće. A ipak prodaju određenu količinu knjiga, jer znam da ipak pravi meštri prodaju u svim knjižnicama i tako dalje, a po knjižarama to malo ide. A nemaju novaca za reklamu da neku knjigu jako dobro dignu, jel? Da, u znam prostoru. da ste se jako puno trudili Pa koliko god sam mogao, onda kad sam došao do jedne točke, onda sam rekao više neću, zato jer mi previše vremena to odnosi, jer prvo ne želim moljakat okolo, drugo strašno je oglasni prostor skup, pa onda postoje neki štosevi koje ja znam iz show biznisa, to sam iskoristio tako da sam se ipak pokrio i neki je plus, ali bi plus trebao biti mnogo veći nego što je, po mom mišljenju. Da, mislim, malo je tu tržište i ovo sve što smo već ranije razgovarali, Naravno. mislim, opće kultura čitanja. Naravno. Gledajte, izdavačke kuće imaju neke svoje kanale, svoje neke metode kako ipak, ako izdaju određenu količinu knjiga godišnje, štampaju točno koliko treba da nema remitenda i tako dalje i koriste te kanale da ipak određene količine plasiraju. Velim, što u državni sektor, knjižnice, ne znam, gradske knjižnice, školske knjižnice, ne znam, bolničke i tako dalje. Imaju kontakte po Balkanu gdje se još čita hrvatski jezik, pa i tu nešto ode. Ali ovako kad sami morate, nije jednostavno, vjerujte. Mislim, ja sam uspio do jedne točke doći, onda sam rekao jednog dana sad više dalje neću, dovoljno sam napravio, a što će biti dalje vidjet ćemo, ko zna. Da, mislim i to dosta čovjeka potroši, vjerujem. I jako ga potroši, jer gledajte, ne možete biti sve u životu, rekli ste da se s puno stvari bavim. Ja bavim se zato što sam se morao s nekima baviti, meni se stvarno ne bavi da budem distributer i prodavač svojih knjiga. Ja bih više volio da sam još napisao jednu više nego se bavio tim. Da, to je... Mislim, ja imam priče u glavi, ali ne znam kad ću ih stići napisati. To definitivno, jer dani brzo prolaze, a morate raditi osnovne nekakve stvari koje su potrebne da biste mogli živjeti, a ovo je luksus pisati. Da. A sjećam se kad ste bili zadnji put kod nas da ste rekli da pišete s markerom crnim, je li to još uvijek? Moje su teke velike, velikog formata A4, pišem s crnim flomasterom od uvijek. Nisam htio nikad da mi pišu drugi bilo što, pisao sam velika slova koja mogu sam pročitati. Kako vrijeme odmiče, sve mi je to teže i slova se povećavaju koja pišem. A nema, kad napravim, onda mi je teško i čitati to, ali još uvijek crni marker i ja mislim da Narodne novine su dobro zaradile na meni, koliko su mi flomastera u životu prodali. Je, to mi je lakše, jer nekako mi je to bolje nego da sada se mučim bilo s računalom, bilo na neki drugi ili nekom da diktiram. Probao sam i s diktafonom i to je sve zgodno, ali nekako ovak mogu zastati, mogu razmisliti, mogu si ponoviti, a da opet stalno ne vrtim, ne vraćam traku natrag, odnosno sad nije traka, jel? Navikao sam na taj način, to mi je bolje. Mogu razne dopise i te stvari kad radim druge stvari, to samo diktiram i to neko piše. Ali s ovim ako hoćete da bude dobro, ne možete se poigravati. Morate napisati da je dobro, koliko najbolje možete napisati. A naravno ako to idete 10 puta još prečitavati, onda ni to nije dobro. Onda je to bolje da radi neki urednik umjesto vas samo koji su danas urednici tako dobri da možete u njih imati povjerenja da će vas usmjeriti u dobrom pravcu. Da, ali vjerujem da nakon nekog vremena vlastiti tekst neki čudan osjećaj se napravi. Gledajte, ja radim dok ne završim. Kad završim, ja to više ne gledam kao svoj tekst na kojem treba raditi, nego gledam kao robu koju treba prodati ili pokloniti ili nešto treće. Ali onda više ne bi mijenjao, jer mijenjati možete do sudnjeg dana, razumijete? Nešto što bi ja danas sve promijenio u onim romanima od onda. Puno toga, ali bolje da napišem novu priču. Tako da, to je tada bilo to i nek tako ostane. Da, i vi ste bili vjerojatno. I ja sam bio vjerojatno takav, da.
Još mi je sad palo na pamet kako mi je zapravo dosta bolan onaj moment kod vaših likova kad shvatite da je lik je htio najbolje i htio je pošteno i htio je raditi i htio je pridonijeti društvu, ali se zbog te cijele situacije jednostavno prilagodio i pretvorio u nešto drugo. Ja sam puno takvih likova upoznao, čak mogu reći da sam imao par prijatelja iz ranih dana, dakle to mogu reći da su prijatelji, jer danas kad se s nekim zbližite u ovim godinama to se ne može mjeriti sa onim koji su to htjeli, a nažalost to nisu postali i život ih je odveo negdje drugdje i do zatvora i do odlaska u inozemstvo i to nije čak ni politički obojano bilo, to jednostavno su bile situacije u životu gdje su se poskliznuli i onda su prešli u neku drugu kategoriju života ili kategoriju ljudi koja ima svoja druga pravila i onda vam se tak stvaraju te priče. Da. To je prisutno i to je oko nas. Neki to znaju dobro zakamuflirat, a da se vi s njima družite, a da ni ne znate da oni zapravo imaju nekakav drugi život iza toga. Da. Sad tako malo u to proniknete, onda vam se rode ideje da nešto može biti ovako, a ne onako i da slažete neku priču. Da, ja vjerujem da se u vama sad gnjezdi jedna dobra priča. Pa gledajte, ja imam nekoliko priča u glavi, samo treba jako puno vremena da se to dobro ispriča i napiše. Ja ne znam kad ću imati to vrijeme, ali valjda ću imati. Dobro, ja ne znam, ja bi još sad nešto poručili našim slušateljima. Da čitaju. Da. Da slušaju našim slušalcima, da slušaju, ne? Da, ili da čitaju Brajicu, jasno isto. Ok, i to. Međutim, činjenica je jedna da imamo dobru knjižnicu. Mislim, ja se sjećam kako je to izgledalo kad sam počeo. I danas kad se mnogo više snimaju se suvremene stvari, ide se u nekom dobrom pravcu. Kad bih ja sve znao što bi trebalo predložiti, ja bih predložio, ali ne mogu ja pratiti što se sve u svijetu izdaje. Pratim donekle, ne? Međutim, dovoljno je dobro knjiga svake godine snimljeno da uopće nema potrebe posebno intervenirati, ali treba nekom ko to bira da dobro prati šta se vani događa i da prevedene knjige naravno se snime, a da se to pratiti. Ne? Da. A možete nešto što ste u zadnjih par godina pročitali, a da vas se baš dojmalo jako? Pa gledajte ovako, proučavam neka razdoblja, pa onda čitam knjige, na primjer imali smo naš domovinski rat, sad imamo ovaj ukrajinski, što je zapravo jedan globalni rat koji se vodi na 100 frontova, bez obzira što ukrajinski narod gubi krv, pa i ruski koji ga napada u krajnjoj liniji. Baš neko njih pita jel će ići u rat ili neće, ne? Međutim, recimo, glede publicistike ili nekakve povijesne građe, zadnjih godina čitam o Drugom svjetskom ratu, o nekim stvarima, ali iz različitih uglova. Za vrijeme našeg odrastanja smo imali jedan ugao koji nam se nametao, da ga čitamo i to je bilo zanimljivo u to doba. Međutim, dakle, jedan jugoslavenski kurs koji se odnosio prema tome, moram tako to nazvati, ne? Međutim, u međuvremenu sam dodirnuo i hrvatski kurs, dodirnuo sam njemački kurs, dodirnuo sam ruski kurs, američki i britanski, i onda neke stvari potpuno drugčije izgledaju nego kako su nam bile interpretirane ili kako smo mi imali sliku o tome. A budući da je to jako jedna dobra građa koja se dobro proučava i puno ima podataka, to zapravo postaje zanimljivo. To nije sad više praćenje nekog tamo rata svjetskog, nego tu ima puno toga iz čega bi se recimo današnji političari mogli naučiti. Koje su greške rađene, što je bilo napredno, što je bilo dobro, što je bilo loše. Što je bilo loše znamo, ali kakvi su bili odnosi u svemu tome. Evo, kad me već pitate, to malo čitam i time se bavim, pa ćemo vidjeti, jer postoje
moja familija koja je bila nekim elementima u tom ratu imala svoj neki obol i tako dalje, pa me zbog toga sve to zanima. Što se tiče suvremene književnosti, toliko toga izlazi u svijetu i naši prevode, to bih samo predložio da ljudi jednostavno samo čitaju, pa ako im se nešto ne sviđa mogu stisnuti stop i uzeti drugu knjigu. Toliko imaju knjiga u našoj knjižnici da nitko to ne može ni približiti se da bi pročitao dio toga uopće. Tako da, a sve više i više naslova i to je dobro. Da, i zapravo što više čitaš, što više vuče i širiti se. Naravno, ima neke stvari da, ima na primjer stvari što bih ne prigovorio, nego na primjer snimimo mi neku knjigu jer je hrvatski izdavač to izdao. Ali nije snimio drugi i treći dio, a drugi i treći dio postoji i to je u Bosni izdano, dakle, na nekakvoj inačici hrvatskog jezika. I sad bi ja ne znam kako želio to čitati, ali mi to iz razloga vjerojatno treba dobiti odobrenje da se nešto može od izdavača ili od autora, jednostavno ne dođemo do tog drugog i trećeg dijela. To sam već primijetio jedno 2-3 puta da se dogodilo, pa mi je bilo žao, pa sam tu pitao, pa veli, to su razlozi. Takve stvari bi trebalo recimo malo popraviti, jer taman te uvede u dobru priču i onda nemaš nastavak. Da, eto. To je nama dosta često imate kod Ken Folletta je to prisutno, to sam tu preslušao prvi nastavak, postoje 3, a drugi je izašao u Bosni i Hercegovini, ne znam niti za koju tvrtku, ja bi to jako volio čitati, ne? A mi nemamo to snimljeno iz tih nekih tehničkih i vjerojatno i autorsko-pravnih. Tako je, i izdavačkih razloga. Da. Ne? Da, to je, ali mislim inače je dosta teško hvatati, jer puno autora danas piše sage ili pišu... Pa znam, da, imate sage koje se ne daju čitati, a ima sage koje su napete ko štrik i sad trebate pogoditi pravo. Da, i često znaju biti korisnici vrlo frustrirani, jer ne hvatamo dobar tempo s tim, ali opet morali bi onda jedan veliki dio vremena i financija samo za te u nastavcima knjige utrošiti. Da. Tako da pa gledajte, te sage imate nekoliko pristupa. Jedan vam je da stvarno neki autor napiše jedan veliki roman, veliki u smislu količine stranica. To može biti dobro, može biti dosadno, može biti loše, može biti bilo kako. Ali vi imate vani te trilogije i tako dalje, di ide pod imenom jednog autora, a rade cijeli timom. Jasno, da. I oni, onda kad oni uzmu unutra i povjesničare, i etnologe, i muzikologe, i ne znam koliko sve treba za taj sadržaj, to jedan čovjek ovak jednak ne može napisati, jer dok on to sve prouči, treba mu 18 života, razumijete? Ali onda kad slože takvu knjigu, onda ta knjiga ne možete se odvojiti od nje, prođe vam noć, pa ste drugi dan ko zombi. Da, pa to su franšize zapravo. Jesu, svačak ima već, tako da se književnost razvija od Homera do danas, eto. Ili imamo, a to je zapravo i slično Homeru, jedan protagonist, recimo jedan detektiv koji se onda rasteže na 24 knjige, 24 pa dobro, s time da imate ovo, recimo Agate Christie i tako dalje, to je bilo jedno romantično vrijeme književnosti kad je gospođa živjela, ne? Mm-hmm. Nije bila ovakva tehnologija razvijena, bilo je vremena da se uzme knjiga i sjedne u vrt i čita. Onda je knjiga bila privilegija za one koji su obrazovani ili imaju novaca, pa imaju vremena da to mogu, dok jedan rudar sigurno u to vrijeme nije mogao čitati tu njenu knjigu. Tako da se to nama sve čini danas lijepo, zgodno i romantično, a zapravo nije. Svako vrijeme nosi svoje i to je tako. Budite uvjereni da književnici iz doba romantizma i poslije nisu oni tak lijepo živjeli, da je to sve bilo haj, ne? Ali eto, imamo pisani trag, a neko je lijepo rekao, ono što nije zapisano nije se ni dogodilo. Evo, odlično ovoga šlagvort za kraj. Pa da, eto, zato treba zapisati, pa onda će neko za 50 ili 100 godina, ako još bude svijeta, čitati to. Kao što mi čitamo
po 100 godina, 200 godina, 300 godina i više godina stare stvari. U redu, neko to čita sa znanstvenog aspekta, ako se bavi književnošću ili nečim sličnim, a neko čita iz toga mu se to dopada i sviđa i zgodno mu je, ne? A naravno da su onda tu još i ostale umjetnosti koje se na to naljepe. Evo, malo prije ovo što sam spomenuo Homera, vi imate Ilijadu i Odiseju iskorišteno do zadnje kapi krvi. Filmovi, kazališne predstave, sve je iz toga napravljeno. Mislim, priče su prepričane na 100 načina. Ali nam još uvijek puno znači. Pa znači nam zato jer je sve to isto i danas, samo što je tehnološki smješteno u današnje vrijeme sa drugim pomagalima, kojih tada nije bilo. Ali ako je to sve bilo tada i ako se to tako događalo, onda vidite da i prije 2 i 2.500 godina je isto postojala kultura, priča, život i sve. Da, i kod Platona imamo već Sokrata koji se žali na današnju mladež, ondašnju mladež i obrazovanje. Pa naravno, uvijek su neke okolnosti jednake, pa se one razvijaju do današnjih dana, uvijek se neko žali. Da. Dobro, evo, puno vam hvala na ovom razgovoru i mislim da će slušatelji biti jako zadovoljni jer smo dosta tema dotaknuli. Nema problema i drugi put, a slušateljima da čitaju. Eto. Tako je. Puno hvala. Molim. I doviđenja, do slušanja. Doviđenja. Podcast Hrvatske knjižnice za slijepe financiran je sredstvima Ministarstva kulture te je dio programskih aktivnosti ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture za 2022. godinu.